Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulang segede khususnya kepada tungku-tungku anak emit yang hana jawab salim, dan kepada getayo-getayo dia tu anak emit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyo kajadeh. Alhamdulillahillazi awsahat tariqa lit-talibin wa sahalal manhajas sa'adati bil muttaqin wa bassara basairal musaddiqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina bikulli asir, bijahi basyirin nazir. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, talib wa talibah, pengunjung dakwah Ban Bandung, rahimakumullah. Al-Muqaddam, pertama sekali mari kita Bandung senantiasa saban-saban sabi-sabi terus menerus kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kana pegat dunia, juga Allah kana pegat manusia tukang puabih atau dunia. Allah yang kana pegat langit yang sangat manyang tamehjih dan selempang hana. Langit yang manyang so kena tumpang, bumong yang renggang so kena perata, tikilam sarung so kena takat, ija alam lipat so kena kira. Terkecuali Ban Bandumian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah bak malam yang mulianya mentanda beri kepada Getinyo Bandung umu payang, sehingga Bandung tayo yang katuh dalangkah kena ulun tuan kalian hana muthiropih yang meninggai bak taduknya. Mudah-mudahan umu tayo selalu penuh arti dan penuh dengan makna. Makanya mari Bandung tayo tamlakai ba Allah umu tayo ubi tamai hana perle panjang dahat. Le na tamayam maghrib na leung jarau na malakai ba Allah pun nalakai. Ya Allah nabu panjang umulun bulung tumung tamayang isha enhan ilen lakai. Merempak tamayang isha le na tamayang isha na tamahlam. Ya Allah nabu panjang umulun bulung tumung sembayang tahajud. Baik lembudah popo le malam yu pugoro ba Allah. Sebagaimana ta menjaga ta preh bola ta budah. Upathai tahajud han jaga tu. Tam lakai ba Allah berjaga ada popole malam temayang tahajud.
Le na tamayang tahajud na tamalam. Ya Allah na panjang mulun bulung tumung bodoh tebah tengah bengah. Lia pengan nunggu imum baik sirau aku. Hampulain na doa ngelung. Maka talakai ba Allah berjaga tengah bengah tamayang tebah. Pui melatha, pui remoh, pui masjid yang namun tayu pogoro ba Allah beik dah bodoh tebah tengah bengah. Le tebah dah tamalam. Ya Allah na panjang mulun bulung tumung tamayang leho. Yan panjang bacut. Karena le tebah na minta rezeki bi penting. Udip lam donya benar doa cho, perut tu betro ibadah benar. Menyunan thagai harga. Udip getanyo di dalam donya. Menan citeman ahoro dudo, ahwate tawo nanggro kalbaka. Perut bi beteng-teng, akhirat bi baik kurung. Maka lake ba Allah memerempok tamayang lehu. Dan seterusnya. Artinya umu yang kana bila Allah hana tebah. Baik sampai tergebi mula Allah merah-rah abih lagi abih laujun memupu captan yang na urutan nam dunia bu thikai i thikai ngop jantung gadah kai mio lagi udip ada mana udip bijia na semak mentang lake ba Allah maka mari bandum danyo lam dunianyo selalu bersyukur kepada Allah. Teman pu makna syukur sarful abdi ma an amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Mempergunakan seorang hamba obena nikmat Allah yang gejuk oleh Allah kepada hamba ada guna ada pakai kepada jalan yang gereda oleh Allah. Salah satu contoh malamnya jalan gereda Allah peduk dakwah tak mejak-jak ba dakwah na majlis taklim bitajak nyan makna syukur. Yang kejit mari bandum tanyo udip tanyo berdamai dengan Allah. Mengingat Allah ka damai, hana damai dengan manusia ka hana gede. Yang penting udip tanyo bergerak dengan Allah. Allah hana pegah, la in syakartum la azidannakum. Mio bandum kata atas syukur di atas nikmat lon yang kalumbi ke kata hana lon cok pulang, la lon tamah lom. God dah dengan Allah. Yang kejit mari bandum tanyo ada jut lam tubuh tanyo baikna maktid batin. Dah maktid batin. Imam Ghazali pernah hana pegah maktid batin na 10 macam. Mantah 10. Maktid batin na 10 pebetatori lam arba'in menan kun le Ghazali wajib pateh dumu kalaf jipjio sagai bajibita ubak tubuh pertama fon hubut ta'am yakni sangat kemasakan mabuk makanan lazat. Yang kedua syarihul kalam letat narid dan faidah dan manfaat yang namegrit kelhe ghadab yakni bengeh hati gata keput hasut dengki kueh perangai gata kelimang krit serta gaseh keharta keenam gaseh kemegahan dalam dunia. Yang ketujuh gaseh ke dunia beta ingat. Yang kepuncak kejahatan kun Muhammad. Yang ke-8 dekabo gata peraya drawa ada makhluk Tuhan esadum berangsa si kurang ujab yakni hirun gata kedrawa tang dan lain lage gata dalam nanggro si ploh ria pubut amai tan ikhlah amai ta pubut semata-mata kan karena Allah. Di ploh muyoyan hana cukup mangat tahu dip holang tajak urung sematih mendung lagi contoh musuh malam yoyan cukup juroh doyanyo. Maka mari bandum dayo selalu watawasau bil haq watawasau bisab. Seterusnya salah dan salam mari kita bandum tak persembahkan tak alamatkan kepada salah seorang rasul yang mulia, yang terlebih, yang terpilih, yang terkasih, panghulai jin, panghulai insan, panghulai alam ban sigom doya,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salah dan salam kita persembahkan kepada al dan sahabat beliau sekalian, tak ketinggalan kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar di sisi Allah yang menteng nukubah oleh Allah si dro sapat tu. Sebenarnya hanya terpegang ulama ti dro sapat tu. Nyo terpegang ulama ti dro sapat tu, idengar le musuh. Idengar le Ahok. Jadi musuh mutamah bahu, Ahok mutamah berani. Karena kekuatan agama Islam dengan ulama. Ulama diibaratkan umpama pagu. Lampuh muya lampuh nyan mentang na pagu, lampuh nyan aman. Hai damang lemo. Hai damang kebu. Tapi muya lampuhnya hanali pagu, lampuh nyan beele lemo, athe bui lepah dalam. Nya kejit mak ulamanya ibaratkan pagu. Nah kalau untuk jamun mentang maju dayah Tanah Merah, mentang Abu Adi Tamalanga, mentang maju pesantren Labuhan Haji, ulama hayu-hayu dah jamut, kerak ulama, kafe halepah kena wajah. Perle tanah kafe jak oblancang dia himu boy jok minggu. Tapi urangnya kafe di tepi-tepi temang kena wajah. Malah kedai-kedai yang tak pegang UBB Raya adu mentingkat-tingkat. Tabuh nan kedai kapi. Muyamunan pun gara-gara mak ulama kagak cok pulang le Allah, agama tanya orangnya hantaban lagi jamun. Hai agama gak mentong. Tapi gak hantaban lagi tebe ba uram. Tebe ba uram kulit-kulit imamai. Abu Ya Modali kepelahi le Allah dalam dunia tahun 17. Go ba Allah tahun 60 tha. Tapi cermennya kabekah. Kaipa tikret tahu. Ipa Tanah Merah ladum, Utama Langa ladum. Ulabuhan Haji ladum, kudih sampai upantal ladum. Tapi sayang cermen yang bekah yang kabekah lam. Abu Tanah Merah kagua ba Allah tu 80 sekurung. Abu Adi Tamalanga kagua ba Allah tu 88 lagi kagum pekat dua aku. Malah lang ban-bannya lam cukup le tungku-tungku gua ba Allah. Termasuk ban-ban Merosa, Abu Jamaluddin Wali kagua ba Allah. Mestiga kan Abu Selimum kagua ba Allah. Kudih hutimu Abu Panten kagak ba Allah, Abu Arul Mataraya kagak ba Allah. Anta orangnya tan tahu kata. Yang nak mutamah ramai orangnya orang jahe orangnya lagi timuh kula laujun. Nya kejit dunia orangnya kreuh bangku ngamalikut. Dunia orangnya rayuk cilek ngap. Nya ayah hai. Dunia orangnya rayuk tak ubutlah. Dunia orangnya rayuk gaji kenet dengan gaji supir. Dunia orangnya ada dengan tum je lepas, omban tajak tan tapuna. Akhir masa gadah tua yang kaya-kaya kapai ya hana pangkai lengu kuala. Yang batuk-batuk pada tak mayu, yang cirik-cirik anak duk babane kuha. Yang pu gara-gara kagak cok pulang ulama. Yang kenyi ulamanya sirajud dunia wa masabihul akhirah. Ulama lampu dalam dunia juga lampu di akhirat. Nakalan mak lampu. Yang lampu muyo penguh galak tu. Tajak kena, tajak kedih kero tu. Tama jaga 20 puk je muyo penguh lampu. Tapi muyo le lampu hana maho jak le tengkung tua. Ubena acara hana jadi. Mesti contoh malahnya tak pegak dakwah. Muyo kalau lampu hana jadi le. Muyo munan ulama nyo mak jadeh umur dunia nyo panjang dengan ulama. Makanya laula ilmul ulama lakanan nasu kal bahaim. Seandainya kan karena ulama tidak tepat tu udip manusia orangnya bantat manusia ngembui. Yang kejit betapa besar jasamu kepada semua orang, tugasmu bagai guru tiada yang mengeluh, sudah jadi kewajiban juga suci kau jalankan. Kau berikan pendidikan hanya untuk kemajuan. Betapa besar jasamu. Adanya profesor, insinyur atau doktor, ulama dan kiai, karena jasa guru, betapa besar jasamu. Yang kejut dengan nagure tiru tepat tu, katanya mentang sayang lah Allah. Mudah-mudahan dalam kampung katanya mentang ramai tengku.
Sebelumnya yang mulia, kepada Gorai Ketengah Bandung, pimpinan daya, pimpinan pesantren, pimpinan balai but yang dalam kampung Ketengah yang mulianya, juga yang mulia kepada Ban Bandung Gorai yang beri ilmu kepada Ketengah Dumna, juga yang mulia kepada Tengku Imam Masjid, Tengku Imam Menasah yang susah payah bagi pertimbang bah agama, juga yang mulia kepada Tengku Guci yang metingku tiji dengan Ketengah di dalam desa, gedebi jorongnya, getambang jorong je, harta gabi hanaga kira, demi keagama lagi bak malam yang mulianya. Juga yang mulia kepada Ban Bandung, tokoh masyarakat, Tuha Put, Tuha Lapan, urung Aman di dalam desa, Tuha Put, Tuha Pakat, urung Putepat, Meyonadawa. Juga yang mulia kepada Ban Bandung anak-anak muda, harapan bangsa, harapan negara, the hope of parent, harapan urung si Ketengah Bandung, pemuda-pemuda, the flower of growing, umpama bunga yang sedang kembang, maka jadilah anda pemuda, pelibur lara, penyegar hati, penyejuk jiwa. Jadi anak muda yang gegalak dalam agama, belagi muda, imamai atau meratha, anak muda belagi ugroh, ibecung atau apa habah. Tapi mudah-mudahan anak muda kampungnya, imamai haso juga enak. Pada tekalan wajah anak muda mak pulih dia tu, pulih gerah tu. Menyuruh bulan puasa, anak payah payuh tahu. Dah dendu, dah puasa tahu. Anak muda agak-agak tahan bila Allah. Jadi anak muda kampungnya, anak kenang firuh lah. Walaupun anak muda leka kenang, tapi dalam kampungnya mentang nepus belah oleh Allah. Anak muda agak-agak tahan, sehingga agak kampung dengan agak anak muda, relah kampung dengan relah anak muda. Tapi luntuan yakin, hakul yakin, anak muda kampungnya jeroh-jeroh tahan bila Allah. Juga yang mulia seketik kepada Gorai Ketengah Tengku Arani, yang juga adronian bak malam yang mulianya ikut kerjasama dengan Ketengah, banyak selaku pimpinan tempat buatnya. Mudah-mudahan adronian selalu boleh bisa hal Allah sehingga bimbing Ketengah kepada jalan kebaikan. Juga yang mulia kepada Ban Bandung Sigatu. Yang terakhir kepada Ban Bandung pengunjung dakwah, ladies and gentlemen, kaum mak yang mutuah, kaum ayah yang berbahagia, yang ketuh langkah kena, bayangkan dalam maupun yang mentang luar. Tapi harapan lun malamnya mangat jagung buat tatu, mangat haba batang. Long yang tu, ron yang urang tu, ngaurang ada je bertawa. Jadi pegah haba mak nak kaedah. Apa kaedah pegah haba, duk mentimang bahu, mututu, mentimang muka. Jadi ron yang kata kono penonton ngelung ada je bertawa. Mangat kopi bak bubuk, mangat haba bak nak tahu anguk. Long yang panguk, ron yang anguk. Jadi urang anguk, ngaurang panguk bertawa. Bila perle tema anguk, bumupok bah hidup, dubek dengut tu. Maka malahnya harapan lun si lun ada je bertawa. Karena ulun tuan mak cukup trip hana puyuh-puyuhnya. Yang malam tengah lu tingli mu ikut-ikut tunggu. Malam barai bagok. Malam barasa ya lu putih, malam barasa ada misu ngayu. Ni kira Jumaat mertua hai kan meceh long termasuk Gorai Ketengah. Hana puyuh-puyuh tunggu dakwah hatai tema bulan mulut. Karena mulut dia Aceh tunggu sampai bulan put, sampai put ke mulut. Mulut tha, mulut dua, mulut leh, mulut put. Dia Aceh tunggu yorok pegang mulut luar biasa. Tapi bet sampai pegang mulut sampai tambang mulut dan bulan puasa, bet sampai tu konan. Tapi alhamdulillah mak mertua malamnya lun cukup senang dan cukup bangga. Lun kalan wajah-wajah ron Ban Bandung mak wajah-wajah cinta ke agama mendum. Jadi wajah-wajah ron kan wajah Ahok. Sebab orangnya le tunggu wajah-wajah manusia dum kahi Ahok dum. Dia tak kahi tunggu kan ieh mentang. Tapi mudah-mudahan dalam kampungnya tunggu mertua mentenggat bila Allahnya. Kejit mari Bandung tanya mak ulama-ulama yang ada tempat tu dan ron yang kata kono Ban Bandung betapa mulia. Teman kata harapan lun malamnya mak lun jamai. Lun malamnya jamai. Mudah-mudahan ron malamnya wajib ni pemulia lun. Pekan pemulia lun karena lun satu lun mudah-mudahan Nabi pernah mengatakan kalau pegah yu pemulia jamai. Nabi pernah mengatakan faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim daifahu. Di barang kata yang dia kuro beriman kepada Allah dan beriman kepada orang akhirat, nyaurungan wajib pemulia jamai. Mudah-mudahan lun malamnya benar pemulia. Hai kiban pemulia tu, hana pemulia. Macam-macam. Pemulia yang pertama, padu-padu orang yang kala, Gorai gebel lun tuan. Gelekai jadual, lombi jadual dan ka cocok, bakdon pi kajut. Gepegah kumpakak masyarakat le, masyarakat pi kajut. Ka sabo. Alian yang kedua, gepe ingat tapi le Gorai. Yo malam tanggalnya betul tu. Insya-Allah lah pegah, insya-Allah. Dan nak demi umur panjang le Allah. Tang kira hana umur panjang lagi Gorai tanya malam barasa. Tengku haji sanusi ujung pecung. Dakwah je kaya masa banyak. Cukup le dakwah-dakwah yang kejak le. Ka gua ba Allah barasanya baru malam le malam put. Ya nakalat nabi Allah. Tapi nabi Allah malanya mentang pertemuan doa tu. Karena langkah rezeki pertemuan mau tilap rugo ke dalam jaro katanya hamba. Menyuka katanya tali iplung tali lintung je kita. Tapi malanya mentang nak pertemuan nabi Allah lun kat kono.
Alian yang kelahan pemulia Nabi Khauri. Hanam pu thapu mak bandadang udah pegah haba kalam kagak Khauri. Khauri yang nebuknya pi luar biasa tu kemudian cukup jai hidangan ni kelung mak mentua yang haik lung balah jasa ron. Puat dah hidangan nyokun secara kata nyokun ti berge itik na. Manok na kaya thi limau na, thi kameng na, buah manok tengku ke peduk kelung bulat hana ke pelah. Yang talah sabot tanah lang kampungnya le buah manok. Nakalan manok pi tiam toh boh mak demi mulut. Malah buah manok lang kampungnya hanam thamai kulit-kulit. Sebab ladung kampung tengku dia tajak tak buah manok ke thamai kulit-kulit. Ilung pernah lo tanyang pakak manok cupo ni thamai kulit-kulit pu pakak. Alah hai tengku mutua. Long thamai kulit-kulit kadang tho-tho len tu jamin tu hanji ke baju thamai. Gerah. Jadi sama dengan le tak kai jing kerja hanji dapekal tak gop tengku mutua. Yang kerja malahnya tengku dumpu na mak mutua. Udung na, dumpu na. Sehingga tengku engkut yang gebuk ukulun. Engkut yang awal temang kuala ke. Uleng kut. Udung tengku lah nak belat tengku muncungok uleh luar janggut kamu roh luar blen. Mutulih ba uleh mutulih ba janggut mang belah awal. Man janggut mang belah awal tengku munyo ba uleh kan luar belau. Yang keji malamnya tengku mutua hanya long cukup senang dan cukup bangga dan le long pajuh mak mutua. Long tamah long. Yang salah sabotana dalam kampungnya kana pemulia alun mak Nabi Khauri. Alian yang kalian pemulia alun lam na dengar dakwah. Yang malahnya na dengar dakwah malamnya kan na dengar mekelu no. Kan peduk dakwah mekelu, amunyo peduk dakwah mekelu nya ada mana ta peduk pejut. Kepuana mate mentang mate manok mentang nang potepu tengah hijak-hijak. Tapi tak peduk dakwah malamnya senang. Karena menyo kate pade tetap dirham gop ta pegala. Mauka mili gato हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम दिल शेर अपना हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम बड़े वफाफी तो कर ले यकीन आपस जाने बाहर सच्ची मोहब्बत कहो आपस जाने बाहर मैं भी गया मैं भी रहा मैं प्यार करो कितना मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम दिल शेर अपना हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम. Dukung doa senang hati. Ya kerja malahnya mak tua Geteng senang mandum tam lakai balah lewat tapegak dakwahnya beuna hikmah kepada geteng mandum. Karena pegak dakwahnya tengku salah sabah ajaran Allah. Salah sabah ajaran Islam peduk dakwah. Nya kerja dakwahnya hanya puyuh-puyuh sehingga dakwahnya mak rata-rata kampung beuna dakwah. Bak kampungnya beuna dakwah, kampung jih beuna dakwah. Nyan gak tengku. Sehingga munyo Bandung kampung na dakwah tengku tuah nyan cukup gak nangronyo. Karena orangnya tengku urang cukup le nasihat jasmani hidung. Punya jasmani cukup tehat-tehat tengku. Yang kena tehat rohani orang yang. Punya tubuh tengku beberaya badan tu tapi akal lagi akal hantu belau tu. Yang kejit mak jasmani bersehat, rohani pi bersehat. Mulut berdapat jo, agama pi dapat rumun. Bu bulaleng ke bercucut, dunia pi benar, akhirat pi bertatuntut. Donya pi bek tak apa bek melemoi motor je dah baca. Titruk motornya pulemoi motornya pedul lemoi hom. Titik yang lega pupoh kat tengku ka rau ko lu ko blau jum ko lam ka po hek ke depan. Mupoh ana tak dudum tengku tak keun bangai ok dekoh. Dah keun bodoh na tu pula. Yang mana mak mudah dalam dunia bek bangai bek sampai penget legop. Orangnya tengku tengok kai penget legap he. Yang kerja orangnya tengku ban-bandum pekatuan tanya tak gok tak pekot. Sehingga mak mertua orangnya tak lo tanya ngangkop. Igak ipengut tanya, ipengut karena cara ngangkop donya. Tapi walaupun cara ngih donya mak mertua, donya beh donya kabeh. Tapi yang paling penting orangnya tengku bicara agama. Karena punya cara donya tengku hana tenelu. Beh donya kabeh, mesti tidak urang cara tak kabeh. Ipegak kapai ba tanya warap. Iji humate ma heja. Alian mak urang jamun kepegah hang bijak kula apa yang tak je kabeh. Pakan kepegah hang bijak kula apa yang tak je kabeh. Karena guru jamun ku belana dum. Belana punya rajak baji tu ku hanai pernah 20 ji. Maka
jamun hang bijak payang jak je be payang dah karena munyo lepas payang dah jak tu kula je kafe contoh nak kala lagi kafe tho pegah bangai kafe cukup cara ndung dua tengga rat agama ka bangai munyo rat donya alih ke ji teman yang paling penting malamnya ndung dua walaupun dipegah bangai tayo ka bangai ke di yang penting agama iku karena maju kalian jamun masa Sultan Iskandar Muda pekan maju tak cek sehingga di Malaya ini ubina awak-awak Malaysia kena uyak merenung ilmu agama karena masanya tengku urang Malay mandu punya gak dah tengku walaupun jamun ke pajuh hendak jauh masa dilekan susahan sakri selewa guni kepiah umpang mejanjan hai ma pajuh boh ubi mejanjan hai mi cit umi pisang jamun tapi mak jamun urung buta uru tapi nilai agama alam kampung cukup ayu jamun aku hana suum lagi jino nya jino aku tadu alang malam hana medaleh ke mata uru tapi suum jamun mekipah angin tan aku nyoba bak lintu baru nyo aku kena titu aku pegat titu belah nodang ipot ikelelin tu lam berdekat hak kapoi lebih hat yang orang yang tengku kipah angin payah baru ngoteng-ngoteng lam berji cukup jai kipah angin tu gedung-gedung tengok dua karena apa kan dunia semakin hari semakin panas akhlak manusia semakin hari semakin ganas yang kejit mak nekalan lawet nyo katanya nyo contoh nampak nyo bahlu pemilu nyo kan kali pemilu ida kali hilong kali bandu kali nyo bak ni fikir-fikir tho yang menang ikedi yang penting draw norongnya yang jauh belang baik dua anak mi remo yang EU yang jauh lau baik thonyo je kak apa naik gede na urung yang berdepan tu maka talakai ba Allah Subhanahu wa taala tho yang je kepemimpin uku tengku beje kepemimpin agama karena pemimpin dua macam tengku na pemimpin yang berat ke agama na pemimpin yang berat ke dunia yang kejit agama tanya orang kalian ini Jakarta dua pemimpin calon na calon pemimpin yang berat ke dunia na calon pemimpin yang berat ke agama na calon pemimpin kafir na calon pemimpin Islam sehingga mak mertua padu muro yo kalau minta bang tahun 2017 agama Islamnya mak geuji lah Allah dengan dua buah macam ujian dah ujian yang pertama agama tanya uji hina li Ahok ipegah li Ahok Al-Maidah 50 bohong karena Al-Maidah 50 nyan Allah Taala hang pilih pemimpin kapai. Mio tanek pilih pemimpin hang pilih kapai. Walaupun na urang pegah gak kapai. Hang je keun ku gak kapai. Allah Taala yang pegah kapai hana gak pegah. Ku put dia pegah tengok gak kapai. Kapai atau neraka ada hana gak orang Islam tamang syurga. Deman janjian tamang. Yang keji kapai nyan Ahok kepemimpin mak tua hana terpilih ji ipada tahu bak kepulauan Seribu bapak ibu dibohongi oleh Al-Maidah bapak ibu tidak pilih saya dibohongi oleh Al-Maidah ipegah lagi Al-Maidah nyan bohong karena hana terpilih ji hai mak menyoba Ahok nyan kan nyan mentang bohong mandum Al-Quran bohong jihina Islam tapi walaupun jihina Islam tetap indah Benara ragu tadunga isu baca Al-Quran menyafas tami'u wa ansitujud ke alasan paki siaran TV ada Yahudi jud kehiburan citan nama siro yang mise besau atanyan sotham donya ka akhir kalahe macam dum ta'e ada yang jahe mesti padehan jut muple akidah rela tatbah jut tengku akidah rela tatbah jut tengku jihina agama tanya oleh Ahok sehingga orang Islam semua tersinggung mulai dari Sabang sampai Merauke dikepalai oleh Habib Rizik Syihab. Goknya jaiku di dalamnya ada Agim, di dalamnya ada Arifin Ilham dan le tokoh-tokoh ulama di dalamnya sehingga terjadilah demo mak bak bundaran HI. Sembahyang Jumaat ina laurawa. Tapi mak mesti on naleung hana bicah. Yang dum orang Islam nakalan cukup ke akhlak orang Islam.
Hana kabu-kabu guduntut Ahoknya bujirau. Hana gemelho, hana tapupi. Nyan ngan gara-gara Ahok nyan tido tungku. Nah yang di Padang, hai bijak ngan matau. Itiwa petawat. Ngan petawat aja. Hai bijak ngan matau, ngan tapak aja. Ini ruti-ruti bak jalan tungku tuti-ti murah-murah panethen. Rupanya mak punya ikatan nate, itu buik keroi ten. Itu buik keroi peng lagi contoh pegat molek malamnya tungku tua. Ilong bangga lalu nunggu ada gebuik makanan mono kameng dungku tungku cukup mangat-mangat. Panethen. Kameng 2 juta apa? Tapi karena ikatan nate hana ngerti tunggu tua. Ubena peng beh ubeh gede pakan karena urislah ada mati hana rugawa. Urislah mesti gebuka dakwah. Nyen mati don mak bak gebuka dakwah hana rugawa gebi pahala cahil Allah. Mana ci mati ba ya demo kedai ya tuntut agama Islam kajina. Nyan mak mati gebi pahala cahil Allah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Dipegang Nabi. Di barang kata ji pudek sunnah lun. Dikala urang hana galak ile, tapi urang na yang tem untuk lagi malamnya. Nya urang yang tem nyan dukung dua gebi pahala ali Allah lagi yang kagebi kepada urang syahid. Sehingga mak terjadi demo pu ngan gara-gara Ahok tiro gabu urang ubena. Tapi yang je ke masalah orangnya tu ku kaideh mentang Ahok. Lam-lam kampung pi cukup le urang kabeh je ke Ahok dum. Imlasa urang semayang leg lain Ahok. Irmoh suami isi tengah maghrib tengah gemelha gesipak permoh mujungkat dalam belangong. Pungong permoh ketakik belangong beka. Ikhe le belangong gedak kurang aja paramanyan. Gedak aya pungong permoh ku. Gara-gara pungong permoh nya bibi-bibi ke beka. Bibi belangong, ikhe le belangong. Masya-Allah tunggu dua. Moyo monan nyen Ahok jit. Idi uri nang pe hana me tengek rumah beton jalan semai gekak lako ngau lehne de tu igau ku. Ro kedai ba kedai kopi ba wai pi yang lewam ka kopi pakam menan babah na bu hoi gon ka hana ku to ho kai be lewai rumah sayo ngencang dari leho kai ba iyan Ahok jit anak mi tengah mukit tengah lek tangan anak muda tengah-tengah hinca tengah main bate anak mi hana apa tipe 20 orang ci hana apa malaikat tipe tak pegak but hang kerja punya menan ramai hino Ahok ngai di. Yang kejit mak mudah malamnya, baik bengeh-bengeh nama apa? Karena hino kampungnya hana, hino cukup god bila Allah. Karena menyolonjak kampungnya, lu pegah kampung ji. Ate lonjak kampung ji, lu pegah kampungnya. Tapi hana mak mudah, ibirunya tunggu ilong tak pengalaman tunggu. Kau orangnya mentang lu urau nu. Nya masih jijak tapang tunggu tip tapi lu kudu bahanan. Nya cak tarum tunon tunggu na mulih ka kau dawa. Na tiga ujun. Nyo ka nyo holam cak tarum baru tunggu. Nyo daerah birun tunggu hana PP tunggu tu matu ba mutasah kulah kamayan mam dua. Pu kulah kamay kampu kulah pate. Kulah pate tunggu dua. Ibirun nyo tunggu cukup gak ma. Ite tunggu birun tapi kon gak mandum. Mungkin pegai kamu tunggu nya ibirun nyo je pegelah ka oi mandu nya hana mandu dengar. Hai lega teman hana got najid ada barang kapai pina lagi contoh musuh malamnya long yang pegang apa pegang gak loraya ada yang dengar pegang kapah nedat nya kan siapa nondu maka tak melakai balang pegat long pegat drone pegat karena orangnya tunggu punya hantar tem pegat dia mana le sebab na yang kun orangnya tunggu pun tak pegat dakwah ada tak pegat dakwah pergi mencewek orang talau nyempur ya medum tak pegat dakwah je mencewek hana tak pegat lebih dalam. Lagi kun tera urang pu tak sembayang pu kai timur pu panyi lempungong tu. Hai mudung tak sembayang hai timur. Hana tak sembayang lebih alam. Mu yang timur pe hanya mendaya api. Mu tu timur payung lang lebon je dia. Hai urang yang kai ko nya dungkong dua kai pegah hanya pegah je. Ada je tapu ke dak pegot. Nya keje orangnya kana haba urang jahe dungkong dua. Ngan gara-gara tengku bui tapu hanya dak pegot. Katrok dungkong dua. Nya keje mak hati-hati orangnya jaga ni pegot. Githa bat halam karena orangnya hana perlu carang tha tunggu nyandron le tha anu tunggu nya anu nya mak buje ka anu karena mo ma anu mentang tunggu barang tha jut tapi anu nya buje ka anu thale nan ada ma jut budak boh nan thale peh peneng ruak oroi peh malai pelu tapi boh nan mak yang cocok ngak agama maka anu tanya orangnya generasi depan nya kejit dalam kampung tunggu god kampungnya apabila mentang na le perkara. Tapi punya oleh perkara nyokar. Lah hana le. Contoh yang pertama dalam kampungnya mentang na balai bugut. Mentang ramai orang ya jo anu bak bugut. Nyan kampungnya hang kiamat. Pakon karena na anu tanya mentang tembu. Je tema pa tipu 20 ya pa malaikat tipu mentang na balai bugut.
yang lagi hino tunggu malah di melasah lalu buat but gurau itu yang tunggu arani yang tunggu but masya Allah tunggu nyo cukup je roh mam tua yang kerja mana je boleh le tapi anu ya jawab apa but bayana le anu but han tapotan ada kerja malaikat rumah pada bawah na anu rumah 12 ho ka lainang taboh yang tuha kau medan pubut kaji kelonti lemoi dua bak diskotik lemoi le kamoli setek lemoi pui bata mati wo kono ipo anu hane po la kau anu ipo ye cit daripada ya boh tunggu barasa tunggu na daerah bana salah mana tunong ya boh anu tunggu yang boh yan mangene ya boh masya Allah tunggu po apa ka ngan bui kagak bui imidina tunggu item anu item jaga yang kejit mak orangnya manusia releh dah tunggu tua yang kejit getik bala Allah gebalanyo bala je tunggu yang kerja hana poda fikir baik nak fikir ron tunggu le tsunami jemaah na le hana po harap na alam tunggu yang barotha mak gempa barotha kan yang gempa barotha 6,5 bak bengah rabu poh 5 lewat 2 minit hana tega gempa 6,5 tapi masjid ancewa gempa 8,10 tahun 2000 put masjid melengoi dan masjid mentang aman urang ke tamang la masjid ma aman mandu masjid roh hana menengai yang hana tamang kenan tu tu tiak tu pheng uyuk tu tua ke dia mencolau langkawan theng ke dia mentang kot tu ke uang mendum nunggu meretuh ribe nyawa melayang tapi urang la masjid aman nyen gempa 8,10 na tsunami lau tapi barasa gempa 6,5 kuatan jewa masjid ISPBU tunggu 4 diuleg le sampai SPBU na musala cukup lagak tunggu relik cukup hayu anco tunggu mutumpuk batanau sehingga busa-busa dum cok busanya publo ke buruk-buruk masjid babene jalan mandu mancu tunggu dua masjid Takaru masjid Ringgading tiap batanau tunggu dua sehingga bintang-bintang bulu ada habai ya Mudah-mudahan dengan Allah baik mayang tunggu masya Allah kana malam yasha lam yakun puja kehendak Allah terjadi hana kehendak terjadi ikale urang li kamu tunggu punya tsunami ka aman hai baik mayang tunggu Nabi Nuh mak gepegat bot gepegat kapai ada gunung sehingga ike urang dum pegat kapai ada gunung panai iya kanan baik mayang tunggu yang Allah taduk lang le pajuh le rimung taduk lang krung imamah le buya taduk la lauk roh lang buka taduk darat kenang sudah dai ulange kenang kenau taduk bumo kenang lawa hot na ya jen hantu buru syaitan turu berijang rogo binatha rogo long kunang sekayung biram lempuk dalam lemah miliwa hai kayung seraja kayung kah kutung baraja jena bubuh saka kubuh kupi tambah lagi susu cap nona hot na ya mere हम सफर एक जरार इंतजार तुम सजाई बे रही है मंजिल प्यार की ए मेरे हम सफर एक जरार इंतजार तुम सजाई बे रही है मंजिल प्यार की mudah-mudahan halal tunggu Allah yang kerja ada malah nyomak ni tunjuk jaro sagai ni tunjuk jaro yang nujuk yamin udep ni tengah bunga tunjuk ana pu dah puja error tunggu yang kerja orangnya guyu minta amai lang donya nyo tunggu guyu jak bagak-got karena langkah tanya tunggu na pada boh langkah yang got nyo kalau dakwah yo nyo baru pegah barang istihlal hai mak langkah tanya na pada boh langkah yang got punya roh langkahnya tabut mati tu damang surga dah tunggu langkahnya elok sampai aku buat langkah bila aku jangan tepak ngaku duduk mata langkah yang pertama langkah menuju menunaikan salat fardu imlatha Allahu akbar imano mano netiak cangkoi netiak parang-parang ini ikhlas di anda jangan kemana-mana dulu hanan temai tengok necok selekom ya semayang jauh melasah ya agak-agak nyai ne hana payah ja nunggu irimoh medalam kuih dapu semayang nyen langkah yang tabuk nyan gebi pahala cahil Allah mesti pak na bate bataja aja kamu tipak na bate gebi pahala cahil Allah lega kejadian aku kena yang ban-ban yang kali orang satu yang kali urang weng baca bak go sujud meningai kan tahu tu aku buk weng baca akro bak go sujud meningai tengok itu temung menan yang kejitnya hak Allah tunggu genek bi atau yang galak aku maka langkah yang pertama yang disebut langkah menuju menuntut ya minta ilmu termasuk yang pertama mencari ridha Allah ya semayang ini langkah yang pertama
Yang kedua, langkah yang nebut, yang lebih pahala cari Allah, langkah yang nebudah ni abud. Mungkin kurang tengok Quran ni ke tunggu ino nebudah ni dengar abud. Nyan langkah yang nijak bak bud mak mertua, nyan langkahnya langkah mulia. Puatan nebut leboh ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, basalah narid lam jahid. Dah ilmu tauhid. Amma ba'du dengar lajulun boh nadam tifut 20 merna beroh anu Islam so yang hanjut hai teng kucut sifut 20 donya akhirat bahadarat sahohan roh pertama fon harta wujud citna Tuhan kedua kidam citlam kanakan diletan kulhebaka wajib Allah kekai sabe dari awai hingga dudohana akhi mukhalafatuhu lil hawadih tema yang keput hana saban pogetanyongan penejut yang kelimang qiyamuhu binafsih hana mahajat tempat duk dengan tempat tema yang keenam wahdaniyah nama sifat wajib sirawa pogetanyakan dua leput ya langkah mak ni ada ngebut oh tunggu nebut langkah menengai ni mak ni ya kolam truk pada tempat but gebi pahala cahil Allah tunggu tapi berat pada but gohon yang kelima langkah yang paling god langkah menuju silaturahmi lagi contoh malamnya mak silaturahmi yang cukup god malamnya long mataho ngendrawon menyokan karena tak pegat dakwah lagi malamnya mungkin hana terjadi dakwah tapi karena tak megak malamnya tunggu drone jak kena long jak kena tinggal lang belasah tanya tunggu ka tak pegat dakwah apa tujuannya silaturahmi yang cukup god tunggu yang kerja menyo terjadi silaturahmi yang cukup god mak tua lam kampungnya hana paki hana dakwah pakon kekuatan silaturahmi yang dibina mak nabi na batanya yang kerja talah apa orangnya tunggu ukhuwah islamiyah betapudip teman talah apa tapudip nyo kalai malamnya tak peduk dakwah kepu tak peduk dakwah taunang jame-jame jak mendu hana dapat tasi barang kasot je tamong untuk tak didik anak tanya mak orangnya dengar dakwah tengah hati mati tanya pegak dakwah lagi tinggal long ubuk long jemun mak mentua lu macam ubuk long mentang gelah-gelah sahak tadi yang maju matanya tungku pendakwah dah tungku Ali Imran Jini matanya tungku yang pendakwah tungku Ahmad Dewi yang matanya tungku pendakwah top Abu Idhaq Langkawi nyan tungku urang dakwah tehingga mak mentua ulun tuan partner dakwah long jak mak lu dengar galak lu tehingga orangnya kalong kaji ke urang dakwah teman dakwah zaman tungku cukup berat hantar bang dakwah je no dakwah zaman cukup jai tantangan HP hana panyut dan tayo tungku dakwah mesti tak nak perlek ke tungku Ali Imran Jini dah pupah anak-anak muda yang raya tapak jak ke di tapak tak nak preh motobe kate ti bulun tega jak tok ke dia Jini tungku merempak ke tungku ka merempak ke tungku kajut tungku dakwah mesti pajan tanggalnya bulunnya uronyo kajut dakwah tu gejai tungku mutua tiak tung tungku kadang-kadang menawa mesti contoh lagi kejadian jemun nah sejarah tungku dia dakwah ke dia Abu Ali Imran Jini benar salah long kude husimirah dia pre pasimpang kakak ganya yang kedua pasimpang ni mah dan ni bel hana bel kan kabe kura ulung itu mudah sedap barat akai ibu mutemang mak sedap ya tung tungku ngampu punya jino kana Honda kana motor dan sebagainya zaman tungku mi tangen tan nah tangen tabo-tabo reli lang ngampu ngatang koi mukim ya tung ngai tangen karena tikadu ate pantui tangen kepu pemulia tungku ro kade oma nyo sang nyo tungku o kanyo tungku bodoh berangkat peduk tengkui lekut le le urang yang he tungku niki kali ti ema ino timpang kakat al he tangen walu papun gede cukup jai tantangan tungku jalan bi lagi jalan orang nyawa kale luang po le tangen dua-dua me tangen puling ke luang tengku duk lekut ke kalan urang he tangen ka gra jiper o bebe talomi kele urang de tengku dakwah ke menan hai bah dak kawing gueng tengku teman hai tengku dakwah le dengan tengku dua penumpang lah tapi tro thimirah tengku poh tha malam teman poh tha malam tho dengar dakwah kaku malanyan tengku hinan tengku atuh tikai nam malang tengok dakwah ke polis tadi tengku tengku ate ke polis sakit malang tengok mak pediong ke lagi pediong nyawa melampu kolamna pediong puatra triang ya aku triang mau padomba gelang ke pediong
Alian pegak pediung lagi bot dan sebagainya tunggu dua. Alian dike pediung karena tiang dua krek. Kepak lihat panyot. Panyot tu jaman anak panyot terungking. Panyotnya pediung dua ba dua urung taka. Bar mau kecil sabo bar mau koimung sabo yang dega-dega piur kok kabilah. Iki bar kok kabilah duka tunggu kana panyot sabo plano. Nyan urokan ku kadua urok ka kebesia pota kebesia pihak separtu beh nangentut. Ge ablo separtu jino kandam dah dengar separtu. Alian mudah kadang-kadang mak kana kapuh boh menyu dalam ngentut. Nyan kawat-kawat emang nyan awai kan kapegak be sampai bocor punti. Nyan kaya punan ni kaca-kaca ikat begak be sampai rut. Kaku tidur belano jaga panyot. Nyan talau tima dia gebuk panyot, ngepek-pek putun panyot. Ike tengku. Kaku tidur dua belano. Kau hu lempu belano. Go kompres. Ka putuh kau. Belah dia, kau putus kau belakang kanan belah dia, gecok rumpa. Kau bocor pun teh belah dia. Oh, tunggu tapi semangat dakwah tunggu lang tepuk kedua orang. Lang tepuk tunggu. Lang tepuk mah hana kowe. Malah kadang-kadang kampung-kampung jamun na urang lang kampung 17 dah. Truk belah saya dengan dakwah 18. Lepas tibik terus tu. Itanya orang yang tunggu tak peduk dakwah, bela tena pegah orang lain jak kenau. Na yang urang kampung hang debit. Lalau aku, tapi pak lalau yang kemak mudah tapi tak melekai Allah Subhanahu wa taala. Ada jit penyakitnya betul padanya berada perjuangan nunggu. Mau perjuangan orang nyamun nunggu. Oh, ate ke pegah orang yang tunggu hana ada yang. Ini kamangan tunggu. Tahun 70 tahun tengah tunggu kamangan. Zaman tunggu on kerpo gerbo gelawak ngau nya paju. Itanya orang yang tunggu kana ayam penyet pauli, ayam kalatan, ayam lepah. Terus bak mana lu dah mai paju tunggu dua. Nya jino kana 4 tutuya lo nunggu makana tutuya nunggu tak baju KFC KFC kan KFC me cewek tu cawan me kena aduk tu kanan paket dah terpilih mantakat na paket sapo lemoi tha leher tu ribai paket kedua 250 paket keleh 150 nya paket urung gasin 150 nya puata KFC nya leher krek bui tumpuk be bulu anan be otau. Emang ada masalah tunggu mong dia dua kanan dia baju mangadat ane teta dua kanan tunggu ibi nya nuana kena durian runtuh sabo gelas apa muya takor kebit tunggu mesti bibi takor obe pangkai le plur be nya muya tabloi matang kena baik lah bagde nyai matang tunggu dua padu punya sabo la parbe yan punan ayam Kentucky yan lebo 20 put ini am bandu tunggu le tur be tapi tak pajo sih akibat hantar jak nunggu rai gok kali pangkai pegak nyoi pegak je itu yang tak aman je kena nunggu senang tu pakon nabi Allah ka mana makana mangat tunggu dua nyar nang ka kelebihan tapi yang sayang orang yang tunggu donya ka maju urang maju likot urang semayang hana maju le yang nama maju orang yang berge nyang berge tunggu bata bonya naroji menyata kompanyo na jak berge tunggu cukup jauh urang jak anak tanya siapa orangnya dikit jauh silap dengan jaket jauh silap dengan karet jauh silap dengan dompet punya hijau tu rula hati mepi merah kata orang siapa lah ni dia ai melawan nyorong kana lembo hati kada alehau kaya belah mai ngapa hati kada kamu ha kai wolom hai thundu ime kena ime kedih le agam kedih ulang kula me pelu kedih bateli ime ya seno mana gak lang kru bateli ka nom timu ini pelu ka mate te agam ka hanale ka mate baru ba jaja ime kuala buka kedih abu buka kuala hana gak ha iya ji ime ku tempo kedih ya je muda dua krek silang tikrek lang baba sinang tikrek lang baba agam pro te edinang mukuma ego tinang tikhan tilang itagam pana metinga itari itagam mukuma edung thagam puno tilang ikele tinang bang Nurdin bagaimana bahasa egoku oh betayang oh kalau cinta sudah melekat tai gigi rasanya coklat dia ini yang nampi ajikelarki I tell you kitni lalu atodo anak muda ngan anak adara gatagura takalan lagu dia anak muda pegat ro kemurua dia anak dara pegat ro ke hantu wate takalan bak jalan raya ji bandua ka mehantu belau bandua ka belau
Yang kelam hana pupu wanya ijak dua sabone ne Adam. Orangnya tu ku hana puta pergi era jaga anak begat. Pula ni nang lagak-lagak dah dum. Dalu dari persi. Bang kayu haji ada dalam kampung dia cukup gagak urun nunggu tua. Perti ayam perti paju ayam penyek pak ulih dum. Nya kecik jaga anak begat nunggu tua baik je kan nampu sapu nunggu boh yang inang boh yang agam. Ilo hana lepegah salah ni inang. Anak agam pelagi bu hidung. Elo hanal pegah salah naga ni nang pelagi athedum. Golai pakat kaya long je pakat. Orang yang tunggu anak pergi era tu. Orang yang kena kalah remaja di mana-mana adum. Karena pakau orang yang tunggu. Karena orang yang urung ka buat apa minta ilmu agama. Buat apa buat tunggu dua. Menyobak buat tunggu cukup berapa. Tapi menyobak donya tunggu dua orang yang nak kalah. Pak ramai urung. Orangnya ramai urung bak jalan. Nyem bak jalan tunggu lang gelantir tak kerja. Bulu ke hang gedang geblau bajau yun bajau yun hana kertas maya ke teluk raw ke gecak kertas kerah kabi kertas kerah tahu ke teluk le ke coba mana nak udah hai memang jeut aja thôi hana aja Bandung perleja tengkong dua karenanya jalan god jalan ke pegak Haji Taipan hai kagak nyan pegak tengkong tak le motor aku zaman tu dai di birunya tu karena zaman PT Marjaya cukup je mata jungkat dengan aina nunggu tapi yang perlu orangnya tu anak tanya yang je kimum ke agama mendengar ku imum thau kelantau bebe ku imum kan le kantau nyodonya orangnya katuk lagi ke rumah remah pui pega sejalan dengan roda pembangunan manusia makin penuh kesibukan sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud 5 waktu menyembah Tuhan karena dimabuk oleh kemajuan sampai komputer dijadikan Tuhan. Yang benar aja kalau bicara tentang dunia aduhai pandai sekali, tapi kalau bicara agama mereka jadi alergi, membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Gak salah tu kata tunggu menyobak mernodonya lawan kepo mana-mana kemarang hanggebi kemarang kepo belawa. Tapi bak merno agama tu alah kau madang ko imum mur mati kana ko imum pur sang ko imum mata yo mati kan nama rau ku mata yo dah teman okra tu bak sampai kejadian di Aceh ndek mak krisi hurung teman men pernah kejadian tu lang kampung orang tungku ka krisi nan depu mutu tak peduk dakwah lang kampung urang buat bak dakwah payah tatung bak kampung gop nyang kata boh krisi tapi kampung don hanang malah tak kelam tengku malamnya nanti mengdakwah mana-mana kaju neme tengku buat baron tak paket ju tengku buat tengku melagu mau rumah kasih dah nale tengku jamun mak lang kampung wate peduk dakwah tengku yang protokol urung kampung yang kasih dah urung kampung alamat hari condong berlalu pergi beradu ke ufuk barat. Pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan solat. Dosa getanya tamsei laut je golem surut lain kateka. Dosa getanya tamseun kaya je golem lain kamuda. Katida hawa urang dapu hinalan dapu na urang hun. Urangnya tengku hana lema mudua yang kerja aten nama ju tidak ada urang tengku padahal hana mampu melaku tengku nah yang lagu urangnya tengku ilong galak kegap igau galak kegap igau yang galak kegap lah padahal apa ada kan ilong galak ke purmoh gap igau galak ke purmoh lo ikalan idon mak tahu kala anu
Orangnya tengku hai tapi kaya anak pupu kaji lagu. Hai lagu je tengku munyo ni lagu ilung mentang je lagu. Mesti ni lagu malahnya tengku lagu India si malah mengah uhun. Jangan salah tengku. Ika awak India lu lagu tengku lu dakwah Jakarta si kabingu awak Pakistan tengku. Ita yang lewi sampai pun nak betul ikut. Ibu kali lagi betul pun betul ada tak hai. Ada apa kata ada hai. Contoh Masai to nay ini guna betul itu Masai to nay magal hasi jab se beka maine tujhko mujhko शायरी यार गई इस्लाम tetap tinggi क्या रे क्या ना मैंने सुना काम मगर क्या रे क्या है जे मुझको नहीं की खबर क्या रे क्या ना मैंने सुना काम मगर क्या रे क्या है जे मुझको नहीं की खबर मैं तो उलझा रहा जलों की पहा दोस्त तो मैं रहा दुश्मनों की पहा मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी जब से बेका मैंने तुझको मुझको बंदगी यार गई जिन पुde pti nuku na saban yang kejikan dia melagu teman melagu perlecin betnya tunggu hana hiburan saga hana seninya hana god getnya mutu hantam pernah kem mutablau hana mutu contoh suami isi tego suami isi sama dengan hana je kebut tunggu rumahnya rumah bungo ada mereka hana tak kem ngengok oleh kau dekat tak kem tak kem suamiku sayangku engkau lah lakoku nyut Isiku sayangku engkau lah desirat nasariku kan jut engkau benar hiburan engkau behana ambe opi yang kerja Allah dalam kalang kepegat donyanyo be bosan tayong nauro na malam putih hitam ina ngagam sama dengan tungkung dah na bapanyo na bamplam na taronyo na tabuklam gepegat Allah dalam dum yang kerja malah nyontok tahu anak tanya apa nabi tahu anak tanya apa malaikat tiplau mangak baik hina agama tanya oleh ahok mangak gerak tengku mangko pun melasa berea lihat pegat melasa ka hana tahu Begam melasa tengku hana trek le pula melasa apa bini jalan ne pedua drom minyak saboh ibarat saboh lekai serkah bau lu taglang bendera merah bai pupuk lewat balap ya wa balap orangnya tengku drom ipok uru minta serkah ipok pernah orang ku buat TV pegang meningai ku hana kebedah le be hai mak aliu ada pegak kaliu ka hana urung nyo yang berat tengku dua yang kejib bat pegak pendidikan agama mak cukup he tengku dua tak pegak urung mak cukup berat tengku yang kejit au tanek mita mak anak saleh sampai darah baru gui mita yang saleh ha nega contoh bunda Aminah gepejodoh lah Allah ngak Abdullah yang kan jodoh melalui cewek bunda Aminah anak gam cewek Abdullah pa anak gam darah baru orang kaya ana kalau lagu tanya orang yang meriba palung pre meriba gercapu yang ina meriba Facebook meriba Twitter meriba Messenger meriba WA ka inawi mak ayah Nabi Abdullah mutri ngam bunda Aminah hana lagi lagu tayo tapi mudah-mudahan mak tayo piak dak jit bae namanan yang kecil kepejodoh oleh Allah dengom dua kepejodoh mak oh Aminah dialah wanita muslimah cantiknya mulianya terpesona yang melihatnya oh Abdullah dialah lelaki yang gagah gantengnya mulianya terpesona yang melihatnya Abdullah cukup ganteng nunggu nah Nur Muhammad lang keiang tu nya kerja Abdullah ke penan pelita tu ni ada kerja penguh nunggu lang tepuk kerja penguh kalau kata tengok ada kerja lang penguh tepuk kepo jodoh oleh Allah mak tu nya kerja jodohnya hana payah minta lagi perkara orangnya cakap-cakap long hai mak mutuah tak ketentukan oleh Allah hana ino na orang akhirat tengok nya kerja tak melakai ba Allah Subhanahu wa taala belahi anak saleh pakai bancara lahi anak saleh tengku pun mulai ba tamita baru itu contoh malamnya kena dan tamita baru ke anak tu ataupun anak mita lintu nyan mak yang pertama gayu ui le pota gayu yang god bangtha tepu anak yan benar matala wali ngau ulama-ulama kajian
Yang kedua maknya nurungan pakai bang keturunan. Yang kelih lagak. Yang lagak perle cik tengkong tua. Bek mukero hang lah. Lagaknya lagi capli bak berujuk tengkong tua. Bak berujuk mameh capli bak tengok ke uang menencil lagaknya menurut drawat tu. Bek tahu tengok kadang-kadang tidur lintu cukup hitam tu. Lagi ada angin hitam tu. Darah baru lagi luna maya mutu. Tak kalian darah baru peluk kerja lakau hitam hana cocok padanya kan menurut drog yang kecocok kan ada sudah pantun nunggu tua kena pegah le urang yang kun bau gedeng jika oblang mu sunudang mu ingu rumah putih lakau hitam lagi bawa gadung adang lewat ngau nya nama masalah yang mau dah mata tanya tapi mak jodoh yang god pakai ban yang cocok matanya kepu teman putih melelek lagi kepu tapi akal lagi bui kepu dah hitam tunggu lagi bawa jamai klik ate putih lagi kepu yang kejut tunggu mudah biu mita jodoh yang god akhlak punya kagat akhlak tunggunya hana gabu-gabu lagi contoh nak kalian akhlak Abdullah dengan akhlak Bunda Aminah hana gabu-gabu yang kejut teka mengandung mak mutua hana gabu-gabu si bulan ube pren 2 bulan ube bijeh lada le bulan mesifut put bulan jut ke manusia 5 bulan megrak jara kaki 6 bulan kamerji bulan Roma 7 bulan mau balik-balik 8 bulan temaji kisah si kurang bulan di pintu arah 10 bulan budak keluar la ilaha illallah tak kenal besar akan tubuh dra bulan kepon pegat oleh Allah punya gatangan awak ajara bulan kedua nepegat oleh bulan yang kelega kingan jara bulan yang keput urat leher tu di dalam tubuh Tuhan pasal bulan kelimang darangan gapa 6 bulan sah kulit dengan asa bulan ketujuh tulung 8 kan bulan ke-8 habis selesa bulan si kurung di pintu arah 10 bulan sah budak lahelam nangra olahe gata kena ubuma popleput ura pama menjaga popleput ura pama doa dapu pama pajuh buka dengan siara popleput ura badan ke seum bate geregum dalam lungkik pa basabo jamo pama melit-lit basabo pijat pama menjaga osake gata kenangan kede gata gepe ubat gemita oraya gata lam hai putih licin gepe kawen judo gemita judo riri yang tatem hana gecen abeh belanja orang ci ke anu gesese geja amita tapi anak ko orang ci bongang putih jibo harga yo mak yang kerja pakai bancara taulah belahir tu coy yang saleh belahir tu coy yang saleha nyanya harapan tayo tunggu hanayum harta tunggu tidak urung nama tau bina moto ko nya mendum tapi anak hana saleh anak saleh peh pinang ru orai peh malai pluwa tidak urung makna anak saleh tunggu nyan mantang kathep takik nama ibu bak kuluyung ron bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim gepelemah surga ala Allah badon mati kita ya memang hanan terkik tapi anak tanya orangnya tengah malam jiwa mak begal dum maka salah sabuh cara tunggu dah bak malam yang mulianya mangat ga anak minta melintai yang god hai kon god ha karena pegah tunggu wanita cantik pantas menghiasi pesta tapi wanita sederhana pantas menghiasi rumah tangga. Yang kejit ikut wanita cantik surga mata, neraka jiwa, siksaan kantong tunggu dua. Ia orangnya dah yang cantik hati, yang takwa hati bukan sakitnya di sini. Maunya kau di sini, sakitnya kau di sini kon. Yangnya hauna takwanya di sini, walaupun tak dua barang bro. Tak ada orang gobok tua di ujung desa
itulah tempat tinggalku. Anak seorang rakyat jelata yang tak berayah tak beribu, gubuk tua di ujung desa, hanyalah itu milikku, peninggalan dari pewarisan almarhum ayah dan ibu. Walaupun dah duduk dalam poso tengku, langkawan terengah dah duduk, tapi aman mak mertua. Yang kejebak malam yang mulia, yang pakai bancara, tak usahakan mak mertua. Anak tanya bercinta ke Nabi, yang kejip tak pernah Nabi bak anak, tak pegang bak anak. Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul Manaf anak Qusay anak Kilab. Kajak jawapannya dapat jumlah Nabi sekati 200 tertuh 20 pangulai du manusia ladum Nabi ladum Rasul yang makrajun dalam dunia. Mana tengok tak nayang padum nak jumlah Nabi mak jumlah Nabi tertuh 20 kabare. Dari jumlah tertuh 20 Allah gepilih lam. Dari jumlah tertuh 20 yang jik Rasul lahir tu leblah. Pak tibik lahir tu leblah Rasul daripada Nabi sertuh 20 Katanya mana tengok padum jumlah Rasul lahir tu leblah. Pak tibik daripada jumlah Nabi sertuh 20 mana tengok tak pernah lam. Dari lahir tu leblah Allah kepilih lam mana. Seolah-olah Allah nak puas-puas ke. Bila pegang Nabi sertuh 20 Allah nak puas ke lam. Kepilih lam yang jik Rasul lahir tu leblah. Golam puas ke cik. Kepilih lam tutup 20 mang Nabi yang wajib dipercaya dah 20 mang bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan, yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netop iblis, lena bina masa tafan pegat kapai, ne kenan bala tentera jeneh bekai put Nabi Hud, 5 Saleh 6 Ibrahim, tat mulia tat gemasih perangai Halim, 7 Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail, Yohdi Mina ayah nasihan Lut Sikin, 10 Harun, 11 Musa anak Imran, Bukit Tursina Dron marid dengan Tuhan, 12 Dawud lemah lembut mangat tatsu, yang jile hana jadeh tudang laju tu makul heblah, jinolon pegah Nabi Zulkifli, petblah Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi, ke-15 Nabi Ilyas lon pegah jinau, 16 Yusuf bulun pengetat samlaka, Nabi Yusuf rupa cantik ibahate, pungau Zulaikha purmo raja Nanggro Mesir. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tujuhbelah Syuib umur tatrib sepot mata, yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa, ke-18 jinolon pegah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya, 22 hai saudara Nabi Yaakob, 20 hai Nabi Yunus lang perut engkot, 20 put jinolon pegah Nabi Isa anak Maryam karunia Tuhan hana bapa, 25 wahai kaum rekan metua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anak Abdullah, yang tujuan aku anak tanya buji Jafar Nabi 25 bila perlihat Nabi hadiah
Mangak galak ai. Karena orang yang tu punya beri hadiah galak orang. Miah nak beri hadiah apa? Yang kecil tiga tak pegat le perlombaan. Lebih-lebih ke anak raw, nak anak dah lahir mo. Tapi hadiah beri becut. Ne, nyo sinya ji Japan Nabi 25, nyan blak mak bloi tangan poni sabo. Nyai tangan poni tak pegah tak boleh ko ji yang leh dah yawa. Iji hanji leh handro aki. Yang munan mak muda ke cukup gampang tak pernah ni. Dah ke mak ne cikun ne tipe 20 bugot mutu ramai-ramai ke dia duk inan ne adik mawa malut abua bapa tu. Ikeulah ne mak long khoi long pon je. Oh jo tu kedam. Tamul kakak baka mukhalafatu lil hawade qiyamu bi nafsi wadaniyah. Itu apa? Kodra irada sama abasar kalam. Gitu apa? Kadirona muridona alimona hayyona sami'ona bathirun. Gitu muka kecang majalan. Mutakallimun. Muka cukup lagak tu ya kan gaduh apa yang kan du irma. Maju, mundur, cantik. Maju, mundur, cantik. Syahrini dukung dua. Belah no Syahrini, belah moji hayu ting-ting. Belah rumah je inul daratita. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini kocok-kocok belah di. Ada kejap malaikat tunggu ngan tapak ke jauh. Padahal mak mertua pakiban yang god. Nya kalau contoh mutu malam nyono pegok dakwah dengan gara-gara tak pedu dakwah beji kubat tunggu. Karena ani orang yang tunggu hana tetem pegok le tengok hana god tunggu. Orangnya kape tunggu jibo haji nama toy pelaleo ni tayon kalan orang yang tunggu. Sun bacut. Kemakasota pa ase ji preh-preh tengku tengut yang ubut-ubut jiruge game tun bacut ibah krut kaji pa ase ji preh-preh ulama tengut yang ubut-ubut ji pu kape ipu lalau tunggu lalau nganyo lalau nganji tunggu tu ba orang cik lalau nya dadum lalau tunggu orang kemawi 20 pu je mbak oleh tetua ke dah puat rahum nang dua. Jak kulele dang batutu kawe cuale. Orang malam jen pulale tunggu, ipulale jen, dah jen. Anak iblis tu kurung. Kena ulama balu ke le syair, tapi cen dakwah jin. Anak iblis si kurang rawa yang peweh manusia dalam nanggro anak yang fon namakan zap yang kedua nan walehan tema yang keleza lambura anak yang put dan awarun anak limang nan wasanan kenam tabarun pambu kenang anak tujuh nan dasimon anak alapan nan matunon kesikurung abyadunan ti kurung roma anak iblis pelala orang mata bodohnya anak mi lalongan ngambuko udang ramira anak SMP lalong lim cak kameng anak SMA Indoh anak SMP mushum urung tuha selingkuh hanale dukung dah orangnya rata-rata mak mandum lalau baik tak pegak kegap tunggu kutanya lalau tu maka salah siapa cara tunggu guyu pelalo rojut ngendonya hana masalah tunggu dah tapi ada jut agama baik dengai anak tadi di urojak sekolah bahasa Inggeris murno bahasa kamaju tunggu dah bila perlihat tunggu mawa-mawa buah-buah murno bahasa Inggeris nanti menumpuk mawa ngabuah hem berken dede ho berkah na duduk. Tapi mak yang lebih penting agama tungku orangnya cukup berat masalah. Jamun tungku rata kampung na dalai. Rumah je dalai, kampung je dalai pegak dia tungku tua. Orangnya mak tua hanali tungku. Yang na ramai anu lagi keung kuat enam pem dah. Pu keung kuat enam dah. Malam pon ke puasa kon ngan halwa malam duang ke sore malam leng ke jenera malam pu sore kemang malam limang sore raya malam 6 ke gerpo malam 7 bungkuh raya ba mana ba majiding lagi ba dengan ba maria ba mana ba mutujo lagi ba rabo dalam paya yang andum. Oh tunggu tapi nilai agama kurang bandar ke mana ne kacikeun 3 tepe 20 ke mak itu yang mak dayon tu itu yang berdanjut tu tema menyujud mak lagi ron yang kagot mak mutua nya kejir moh tanya orangnya tak pegah ba nabi hikmah lahir nabi tak pegah ba anak ne ban kana rasul panghulayat jibedah mu wangi ngan cahaya jaron mu gom babah mu met oleh mu buut tanah mulia tak pegah ba anak ne dari 25 drone nabi puno kepilih lah Allah tetul 5 rasul yang ulul azmi tah 5 Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Nuh dan Nabi Muhammad 5 drone ulul azmi dari 5 mak kepilih lah tetul tidak yang lagi ada pegah mana
Tak lahir Nabi Muhammad. Yang kejit lahir Nabi Muhammad kena dalam dunia gaya cok umat ke bawah jalan yang benar. Yang kejit mak tanah lahir Nabi Muhammad mamtua yang tanah akhir tamun. Lahir Nabi Muhammad kan yang kata nak kena kiamat. Pakon karena lu lahir Nabi Muhammad jenah Nabi lain. Walaupun berasana di lahir di doa muda pegah doa Nabi Isa. Ibegah doa Isa tunggu. Nyai Jakarta tunggu cukup lu Mama Loren yang kejit Mama Loren tunggu baten tahun 2012 benar salah. Pui pegah. Nyai tamang tahun 2016 handuli. Hai pikili kakabur payah dah ngengklin menan mak mudah pakai ban kabur orangnya nilai-nilai agama kakuruang nya kejit salah taboh cara tengku jahilnya terpegada nya kejit bu yang paling bengih Allah bu yang paling bengih Nabi pu jahil anu larut lam jahil purmo larut lam jahil lako larut lam jahil nyon tengku dah nyan jahil nyan mak mudah penyakit yang kejit mak paling mati lang ngampung apabila mutahurun jahil nyorong tunggu kanda na orang mentah mak mentua nakalan bak masjid mak mentua pakon hanjut trip karena hana rasa cinta le ke masjid gejak masjid ke pupah-pupah mai kolam pro 12 gejak puput tawai that lang masjid jaya kedua tunggu menyelang kedai tunggu gila boleh mentang kedua pak thot le lampu ke price pudip lam kedai itu ke tok-tok kapuka pintu pu udang garam sabo masjid mu pintu dan dapat tapi hana orang ja tunggu mentua yang kejit akhir masa gadah tua toh melasa rata sagau yang narame urang ci dua boh tempat jamu mada nganglangang tayo nyan tungku ji pedua pasar malam tungku lampung burung lampur dia tiang langkawan merua ana urang ja anak tungku ke sewa baca ke bang tapi kejak masjid tungku sindau aku nya kejit nilai agama semakin hari semakin kurang tungku nya kejit dia Aceh orangnya yang tagak deh tungku leh perkara yang pertama kurang minat belajar agama berada bang merenung yang kejit Aceh tengku orangnya hantar bang Aceh jemun lebut tengku agama dia Aceh jaja agama dia orangnya dia Aceh tengku lagi anak yatim mana mesti pelarha anak yatim tentem tantu ni tapi mak yang lebih sedih orangnya ke anak yatim sedih yatim piatu tiada ayah tiada beribu tapi sedihlah tak punya ilmu jalan yang mana hendak dituju tapi sedihlah tak punya ilmu jalan yang mana hendak dituju mihana ilmu tunggu hodan ija tunggu nya keji ilmu cukup penting mak mertua mih kana ilmu kamulia mak mertua nya keji nabi lahir dalam dunia nyomak ya pernah tanya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah nabi ya pernah kitab ke dia muyamunan benar pun nya keji nabi wa lahir dalam dunia mak pengu dunia pengu pakon karena ilmu tunggu mengalahkan jahil ilmu ipegadah seput nya keji ashabi al ilmu al jahlu ka sahab ke dalam kitab jahilnya lagi awan aku jitu bintang itu matauro itu bulan tapi jahilnya berkada bangka kada jahil deuh bintang nya keji anak-anak katanya yang carang-carang langlah kena ikut bintang kelas munyamunan mak deuh bintang berkada jahil dah jahil awan jahil anda datanya nunggu lagi jahil Abu Lahab tapi jahil Abu Lahab itu kada nyan ka khatam Allah wala qulubihim ka getok la Allah landa da ko ati mata hidung mandung ka getok la Allah nya hana so kena ubat nggo hana ubat li ada tanah mekareung nggo puan ta pula han timo ada timo mati muyamunan nak mati pula mati macam-macam nggo na yang ati udip na yang ati mati nggo na yang ati ilham yang lagi ati pula ha nggo nya ati mati nya hitin timo mun nabi mentang yang pula hitin timo nya keji ba malam yo tak cerita tentang nabi bengoh lahir nabi mak pengu kepu pengu dia pegadah teput yang teputnya jahi ka sabok. Yang kedua Nabi wa lahir dalam dunia mak tercerup pekan tunggu tercerup Nabi wa lahir dalam dunia tanda Nabi mak lahir dalam dunia Malaya ini Nabi tercerup Malaya apa makna Malaya kemaluan Nabi mesti roh hana tahu kalian Bunda Aminah hana kalian termasuk bidan wa lahir Nabi mak put raurung dah put Asia Maryam Siti Hawa dan Siti Sarah nyenkan bidan jelek-jelek bidan dalam syurga bidadari kan bidan birun kan bidan matang kan bidan jaga pun bidan langsung dalam syurga tapi hana kedemai kalian kemaluan Nabi pemana hana kedemai kalian tanah Nabi Malaya munyamunan tanya orangnya benar Malaya dunia orangnya kageti bala Allah benar Malaya lang kampung munyo kana Malaya tungku kagak kampung contoh benar Malaya Allahu akbar lam kampung kagadan tabuduh dia semayang kahana ta samayang irmo ta samayang imlasa ana imlasa irmo be'li mu'i berjalan piuk saat raya Allahu akbar yang lain kecil semuanya benar Malay dengkong dua yang kecil punya kana Malay hikmah lahir Nabi dalam dunia yang pertama Malay yang kedua
pada Nabi lahir dalam dunia mak jaro jak batanau. Pakan jaro Nabi jak batanau, dana Nabi rendah diri, Nabi hana sombong. Nabi waktu merumpuk dengan sahabat, awal Nabi bersalim ke sahabat. Hantam pernah awal sahabat ke Nabi. Yang tanda Nabi hana sombong, yang kerja hana putau sombong ro tunggu tua. Lam dunia nyo mati tu, balung kun tambah syair. Tajak-tajak getanya tajak ta ayon tapak sinolam dunia. Taduk-taduk getanya taduk bek sampai gabuk tatobat hana. Bedah-bedah mari ta bedah awate subuh bek lilam tika. Ta sembahyang bedah ta sembahyang bek gaduh bimbangan piasan donya. Wahai mawa wahai ecut ka barang kahon ja ibadah benar. Hana guna cantik tegabuh dengan laga dalam tanah cak gepasau gata. Kagepasau dalam tanah cak yang igo pira hana le guna. Intan berlian gunung dengan gle moto BMW pisama saja. Honda Mio dengan Vario moto Escudo tinggai lam donya. Moto gilengan moto beko kapai ngan jalo tinggai semua. Mate-mate getanya mate Tuhan ne pecre jawang lam tubo ban kamate hana artile pengba BPD umangan lampo ta ugle etengku tajak koh ige pilih yang kreh-kreh kega kawe hana guna tegabuh dengan cebe kesana leuh getanya mate hana puda pejero dengu tidak tai ubatan kemahma tu maka talakai ba Allah Subhanahu wa taala lahir nabi lodonya mak jaro jak padano nabi hana sombong menancil ngampung baik lena sombong ana muda baik sombong orang tua baik sombong ana mi hana sombong mandum hana sombong dungum dua nya kejima ana muda lang ngampung yang god datang aku ana muda lagi pliak naurawa Mio ana muda lagi pliak naurawa nyam pliak nyan god mak mutua tatakun gule tu purdeti yang mat Mio pliak naurawa nya keje tengga mangat pliak dungum mutua tengga payah tadi tingke tapi mio ana muda lagi pliak naurawa nyan ka hana god ka sombong ana muda kami mabuk nunggu mudua oh tak kalau orang nyon tunggu itimung le 70 kilo 90 kilo tunggu yang berthana itimung long le benen kai timah nunggu mudua yang empat di daerah panan palda tunggu na pabrik long nunggu mudua hana payah jauh lain nunggu hai mak mudua punya tak bagi lang kampung hana tabi ulu tunggu imum lah sah mudua mepi mu mabuk teman punya kato mabuk nunggu mudua yang kabi nya hana le cerita tunggu sebab orang nyon tunggu itanyo jigoda tunggu jigoda muno igoda mudih lagi ada pegah muno liane iblis kurung nunggu igoda dengan yang kengkon yang nyonyo kakon yang kengkon kanyo athainyo kakon athaikon kanyo tunggu yang kejek lagi pegah le romai rama walaupun lengkun lagu tunggu ben kun pegah le tak lagu tapi lagunyo hikmah masjid pui ke le romai rama kenapa berzinah itu haram karena itu cara binatang. Kenapa berjudi juga haram. Karena merusakkan keuangan. Kenapa semua yang asyik-asyik itu diharamkan. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang. Itulah perangkap setan. Umpannya dialah bermacam-macam kesenangan. Biasanya sudah biasa. Setiap yang akan merugikan sepintas selalu menguntungkan. Biasanya sudah biasa. Setiap yang akan menyesatkan sepintas selalu menyenangkan. Begitu caranya syaitan menggoda kita, dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Hehehe, ya.
Yang kerja mak Bandung tanya hai teman tolong Bandung galak teman tuah kehiburan Bandung je. Tapi yang geyu dalam agama apa ke? Nyo katanya mak iman jai ku. Baik nafsu jai ke. Nyo nafsu jai ke tengku lagi katanya ihu dah dapat ke ke. Ihu lang kubang. Tapi nyo iman jai ku tengku dah nyan selamat. Yang kerja Bandung tanya perle ke selamat. Nyo perle ke selamat mak kontrol teman tang selamat. Bu selamat draw, bu selamat anu, bu selamat keluarga Bandung mak bu selamat. Cara contoh tak selamat tengku dah pegak bu lang kampung. Yang kerja mak Nabi lahir dalam dunia jaro batano bekna sombong. Munyo sombong mak hang selamat. Nekalan mak iblis. Lam surga dengan iblis. Tapi gara-gara sombong iblis getik lah Allah dalam dunia sehingga dia tengok getek lah pun neraka. Yang kerja mak lahir Nabi tidak sombong. Yang kelahir Nabi lahir dalam dunia babah Muhammad, bukan babah Nabi Muhammad, tanah Nabi waktu lahir dalam dunia bertasbih. Yang kerja lahir Nabi lahirkan kamu bertasbih. Nabi ka bertasbih. Itanya apa jangan bertasbih? Mengucap ada sakit, meratib ada gempa. Semayang wajib urang Jumaat, semayang sunat urang raya. Nyembah subuh warsa tengku gempa Bandung terbit ia kemati. Kemati ya, tapi persiapan mati hana. Padahal mak uro akhirat nyan tempat terimang bulung halepah taplung barkung rante gehila ba malaikat hadarat putran firman jakembah kenan simanyan dalam neraka sebab jihidilai metente di dalam salah han puta ila pubala sembahyang hana oleh sebabnya hanjit han benar tapi ke yo golam mate bahate tating ngai donya yo golam talo ba hugop uyup bumonya yo mentang sinau getanya di dalam donya bedah ja taubat salah tat getanya dile ajak mita gure be male jalan agama yo golam talo ba hugop silimon putih pike beabe hai ware pubu kai taba uru kataha gepegah jilake asau atakalan kerau tip ura salop sabe yo nunggu tip uro mak takaro rumati nunggu wate tsunami piyah ku huru ngam to beku nyoronyo mentang je tamri jengko nunggu mtua tapi oronyo mak mtua huru ngam menengai du hanje ke itibar bagi uru dip nunggu bagejak ba uru menengai nunggu mupuh hutan malah tengku kadang-kadang lejak kali nunggu yang semayang banyak hana lebih mbak leh blak aku pasti atung awak daya nunggu ada kampung nunggu banna tak dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ka menengai tungku pulan ka menengai cupuli nuri nang me bruh mata sabo mok sapo jak kedi di uragam me peng terbere-bere sapo nang bruh culok geruah ke dalam langgaling uragam culok peng terbere-bere sapo kahana peng terbere boh tu tiga culok kajut wate di mak kepegah pandam sebagainya ke kel nungku imum nyo katanya mandum kajut mitai bak ke mitai tungku ladung ko de hukude ga mitai ko pimi kedi. Hai mak mutua urung temayang lehegu pakai banjar atas temayang mayat pakai banyo pakai banjir hana le urung mak hana morno le nyang kejit lang kampung orangnya tungku kau mulai krisih mak krisih urung temano mayat sehingga lang kampung dia Aceh mak urung mateh na mutua temanau wate kau urung mateh na mutua temanau nage kamu le hauro urung mateh nyang gebeda gak mano kerau puta lah hana mutua temanau gemano bakmon le ubena ia menyeng habis le gemano gagan minta kapan kahana soblo udi hubiruan le ya belo kapan dua on de belo dua pan kahana mutho balut gebale kerau gebale kahana mutho me baja gecok cengko saboh lang saboh bangki tibe uyuba ke baru de le do ke de ko jat urang kamu ningai ke keun dah bodoh hai ngan kamu ti na mutho danam nyo mak yang sayang tu maka tam leke Allah ada jit be tu pada nyo nyo mak ngan uap daya belang beladih mentang kate pa dengai ni ron hai lon dengai di biru natong daya habu oh jiba bini daya oh nganyan mentang kate tunggung dua megah tunggung dua lagi megah bo din tawang walaupun din Medan kena ya tempuk kena patimpang limau atas tawang mio din tawang mio bahan Maradona tin ipiko radio tu tiba kajut menanci nyo nunggu pak tinggal daerah dang beladi pak tinggal daerah tu lam no kajut tunggu dua tapi menjadi birunya hana susah nama tua god tak bilallah maka tam leke wala dilipah binadaya ilipah raya na icureh na ipat na tunggu dua mio kampung ron ka god tak mak tua ci hana terpegah hana god yang kejit yang paling penting orang bu pertama god tak baju tu pakai bancara tak pertama god yang kejit mak lahir-lahir nabi dah pegah ba ane ne ci keun tiga ne iku mak teh batu semayang tak pegah ba ne dengar ne ba pertama fon tamu tuto kedua butle tak kerja kele makan keput minum limang takem suara keenam naji rada ba jasad
terbuka aurat 7 perkara, dan ke-8 belakang kiblat, si kurung mehat nit goga, meubanit lam sembahyang, si plo hilang wudu agata, si belah murtad itikut salah, misu Allah takun dua. Yang kejit mak Bandung tanyo hana sombong lenga Allah insyaallah akan selamat. Yang kejit lah hey Nabi lam donya jaro jabatano, dan Nabi bertasbih hana sombong Nabi. Dukna hana sombong Nabi mak akhlak Nabi hantam pernah tertuh rakaat ke sembahyang sunat dalam malam. Nyen ti malam hantam pernah ke sembahyang sunat kurang tertuh rakaat. Nyen kan belum puasa lebih alam. Yang kejit rai ibadat tungkung tuah masya-Allah tunggu sampai Nabi kemang bah Nabi kemang pa Nabi bahasa malam ke kele ti Aisyah ya Rasulullah kepun sembahyang sabe-sabe don kengkang jamin la Allah tamang surga. Pukut afala akuna abadan syakura, pulongnya kira urung syukur li Allah Tuhan. Yang kejit mak mertua Nabi sabe-sabe mak nemelakai kepada umat mak dukna sayang ke Nabi na yang umat mak Nabi sayang ke umat luar biasa tunggu sehingga umat Muhammad mak gebi kelebihan li Allah cukup jai kelebihan. Yang kejit Nabi Muhammad mak bertasbih hatalehi dalam dunia. Yang keput Nabi watalehi dalam dunia ulai mentengah langit. Pakan ulai Nabi mentengah langit karena Nabi tinggi derajat dan tinggi martabat. Yang kejim menyata pajati pun Nabi lam yahtalim qatuta ha mutlaqan abada wa matasa abas lam fi madat zamani. Nabi hantam nemelumpau malam urasi lama-lama masa mengapa Nabi pihan sepanjang zaman si umum masa. Nabi mak hantam pernah nemelumpau. Nabi han lepas dah mengiblis tunggu. Itanya 20 jam dah melempau. Tengah-tengah dajak dah melempau. Kali dah lempau ipot lebui. Dajak dah belum lemui. 03 ke mulu. 07 bui Cina. 28 mana? Kung 22 tunggu 2. Masya-Allah tunggu. Tengah-tengah dajak dah melempau. Nabi semua hantar pernah Nabi semua mak. Itanya nabut tengah jeng ketumpuk lagi orang 17 ke dah. Okey tunggu nya Melayu tengah tabut bah musuki. Yang jit dah musuki na 7 macam. Bahasa kau je, kata ngok tabo. Dah tujuh. Yang pertama iujun. Nyan iujun barang kaban warna ajud. Pui hijau, pui merah, pui hitam tetap je tamu suci. Tak kau je, tabo tu. Hai mak buat 17 ke dah. Meratib 17 ke tengok tu. Pajan jaga kering tu cupi. Kering tu pingan. Kada boleh teh je. Kada agak-agak. Baru jaga teman tua. Yang kejit nilai-nilai agama semakin hari semakin kurang. Yang kejit pertama di Aceh kurang minat belajar agama. Yang kedua di Aceh mak kurang orangnya tengku. Ulama-ulama yang nak di Aceh belum mampu menjawab tantangan zaman secara konsepsional kepada dunia Islam. Hai dah jawab belum tengku tua. Orangnya HP hanya tertam, TV hendak kau tertam. Hana salah tengku HP, hana salah TV, hana salah warnet, hana salah internet. Yang salah dah yang hana salah mak urung pegak parang, yang salah urung mentah. Keputi atak lima kau, keputi atak kau. Yang kejit mak nilai-nilai agama orangnya pakai bancara buik tak jawab, ngampu tak jawab ngon agama. Maka agama tengku sangkira agama aja ikut nengkong cukup luar biasa. Tengku lagi contoh tak sama yang engkau imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tenang nengkong doa. Mandum engkau imam waladdallin katanya ke amin. Tengku gong doa tanya ke amin. Bulaganya mak doa bu senang tanya mandum. Yang kejit mak Nabi bunuh. Pakon Nabi hanan melempau. Nabi nilai-nilai agama penuh lah mulai Nabi. Menanci orangnya ke katanya tengku. Benar nilai-nilai agama pakai bancara anak tanya bicara. Walaupun dijak kula penting agama lebih penting mak di atas segala-galanya. Itu memang belum puasa. Anak tanya, fadlam minallahi wa ni'mah wa rahmah. Tawa. Anak tengku, tapi orangnya tengku berdua di Aceh ayat tarawih kapayah tak tulis babintih melatha. Ikut tengku imam tulis alhaakumut takawal asri wailul likulli alam tara lila fi quraisyin ara'aital ladzi inna a'tayna kullal kafirun idza ja'a tabayada. Engkau imam kada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Blah dalam pun dua engkau imam, ibike lima imam. Yang engkau imam kai terai tempat yang kedua. Hana kata pukul le tunggu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kertuni bu anak mahal ta yole ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ket makmum amin. Tu kude ikhlawa ke ngata gawat ku imam malamnya. Imam tanyo malamnya ayat baru ba. Hantam nah rumba ayatnya.
ba uram alhaakum takatsur ujung ji wala dalim dua dungkung dua yang menang orangnya dungkung mari tak selati hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yang keji hotel lahir nabi lam dunia mak tua cukup le tanda-tanda termasuk tanah lemah hotel lahir nabi lam dunia suasana dunia pengu suasana dunia lepia hotel bengah lahir nabi mak Kaabah hibut bintah Kaabah hibut gadak kawat tunggu Kaabah bismillahirrahmanirrahim ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa bintih Kaabah beh belah nu kai semong beladi ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira golong beh beladi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim golong beh beladi katu gerubam beladi kejak kala la Abdul Talib puata kerpam karena Abdul Talib bineh Kaabah rupanya mak mertua bina patung-patung yang terdang-dang ba bineh Kaabah Bandung rebah nya bengah lahir nabi patung terdang-dang rebah mandum bengah lahir katanya patung yang karbah ibadah ya dang ba talam teman tho salah hana salah kok mak mertua salah dah tu nabi pernah apa tip-tip bayi yang lahir nabi nepegah fitrah salah-salah mak ngan ya ji aja hana nabi nepegah bayi lahir mak fitrah talah mak ngan ya hana taja apa mana hana taja hana ta pernah tho dengan pernah mak dan bapa nya kejit fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi mak dan bapa yang pegang anak ke Yahudi mak dan bapa yang pegang anak ke Nasrani mak dan bapa yang pegang anak ke Majusi siapa pegang anak ke Majusi mak siapa pegang anak ke Nasrani mak kerana mak urang payon anak mak drone tokang pratif yang mengandung drone hang kebi mengandung la Allah ba uragam nya gemel uragam tunggu tu urang sabah mati anak mit betul nak nya buka mana nya tu nak ne mele rawon kali tu kata po nyilung kali je dah aku nyan nungkum tu hana pun harap yang drone mengandung lahir god hana tapu pi aman udip yang mengandung le urang agam tu mati sabah uragam pu EU nungku kata udara EU nungku kali mati sabah dikale terlalu abuan te EU long ha aku tim tapi engkau mahai pakamanan dua aku koi uragam nungku putun temet jika harlan bu ba orang bajalan mekok dengan temet uragam jauh laut nungku angkatan laut mekok lengkong kemudo nungku jipoh le ria nungku hana selamat nungku yang kejahan agidin la Allah uragam mengandung giyu mengandung ba urinang nungku tua urinang cukup je pahala nungku tua yang kejid don mak kepercayaan la Allah ibadat tak kurang mecut jud tapi uragam mak wajib mu perang urinang asa karena perang mengendrup mentai remo ka jud hai tungku tua urinang yang kejid mak lahir nabi an-nisa'u aimadul bilad urinang tameh nangrau iza salahat salahal bilad gad urinang gad nangrau wa iza fasadatil bilad muyorlah urinang relah nangrau yang kejid lahir nabi gi apa urinang punya urinang banyak akhlak gad agama tetap gad karena yang perhatian anak urinang kejauh anak le ibu pasalan selingkuh la ilaha illallah riuk bicahlam juruju mogoh alim beta aminah tabut surah jawanahu alihai anak metongkat kuya musedibah perahu lawung tahai adik metitik dua temah huruf sama ji elin tengurinang jimhaka kenang tat lagai tincu ulengan perut jih cateng dai zai mu pingko teduk meranyo adaw dan adun musediara parang cah durawa umpama zau parang cah utun sin dengan sen megigo lage gagajongan koh papun nurinang nuntun lintung medalum titik wahai adik mubungko udeng diha ele nyan tebli abe misalam ale rampaga krat pinang musudi hamzah meduro kawat ya sabantat itik la ngukrung wasalamu tamat karangan menan gejangan le ureng jamun tho prate purinang nengu uragam kagak mitara rezeki mak berat je uragam tapi berat urinang mak bak jaga anu
Yang kerja urinang kepupre ibadat. Urinang mumen. Ti kurung-kurung men tu roh tu malam. Ti le men 15 roh 15 malam. Balik 15 roh 15 malam pre tu mayang. Hai tak kata tunggu. Baiklah nak kata 15 roh 15 malam tunggu. Maghrib tahun 2015 baru balik 15 tak kata dalam bulan puasa. Muyamunan berat mah. Tapi urinang mak gepupre oleh Allah. Ya hana gepupre puasa. Karena puasa tunggu ti tahun 3 merupa ni. Tapi semayang titik uro merupa. Yang kerja urinang yang mumen nyan pre semayang. Uragam yang mencret pre cit untuk kata. Yang kerja drone mak urinang begot. Punya kagak urinang kagak nagro. Yang kerja orangnya nakala nagro kena lah karena urinang karla. Nakala bajala orangnya di Aceh karena anak pang. Mengetahu ni nang anak agam tunggu 20 pujum. Mengetahu nan. Ia Aceh karena begal. Ia Aceh orangnya kadang geng motor. Yang kerja orangnya tunggu hohon tajak tunggu urinang. Dah dah buka TV. Deh ju Dewi Persi. Banda buka TV je Anita Bahar. Banda buka TV dia tunggu Ayu Ting Ting. Banda buka TV dia tunggu lagak-lagak menetang film kutai tadi. Tapi mak orangnya dah buka TV. Alian tak kalan tak motor. Tak duduk lah motor bertunggu ramai urina ngau ragam. Tak kalan TV pas sekolah ramai urina ngau ragam tunggu. Alian tak budak tak boleh begeri pai matang thom kat. Urina ng si mi thalup dan. Yang tak budak tak jak kena birun tak boleh keripet thotut. Urinang si yang kaitai pi baji hidih likep pada taji rebuk. Yang tak budak tajak lewat biru belang beladih tak belah jagung thotut. Urinang si tengku jagung pipi neo jagung. Igo mutruk jagung bopunggung mubuk biola tengah-tengah mugrit tengah belah jagung groinan. Hai kan ni hinan aku dah jalan aku. Tajak ke daerah temu nyiap anak aku. Yang tak budak tajak baratnya lom. Ho tajak terus kena bak kli ba kubu 8. Tak budak tajak debai tho leh debai. Urinang ci gerah goeng debai. Di uragam kali kerja aku pun sabah motor hang boleh gerah aku. Bandu urinang leh debai ka gerah aku. Nyan dah budak tajak lom tunggu budak tabo miu. Kabeh miu motor, pat kabeh miu tabo miu. Bandadang ba ibu. Sampai mak urinang bo miu. Di Honda motor api kabuno ka habis tetu bakalan urinang bo miu kabeh miu. Nyan dah budak tajak lom tunggu kodeh lewat kubu 8 berteli tak boleh lincah topi. Oh, tunggu muka-muka cepat baik pe urinang. Yang tak budak tajak alau baraknya tunggu tak boleh kedai umur du tak boleh ada. Betul pak kaca. Ada ke anak tepau. Tajak alau kedai betul ada ke aina tepau. Tajak belah dia betul ada ke normal tepau. Kesoliu barang betul ada asli ada ke apa. Yang kecil mak mudah orangnya urinang jai ke urangah nale tunggu. Uragam tengah sakit-sakit du pulang ke mabuk-mabuk. Tapi yang terpegahnya bukan mandu mak mentua. Yang got akhlak mentang ramai. Lagi contoh hibirunya tunggu. Yang kerja matalung le kena orang gede. Yang kerja mak tak melakai balah urinang gagak akai baik lagi cok pulang Allah. Karena cukup berat masalah mak urinang. Ge percaya Allah ge perhati anak ba urinang jaga anak ba urinang. Ge tingku le mak mak 3 ge tingku ka tengut tu. Ya tak ge tingku le bapak tu lagi tapang tu bak mana minta mak tengut tu. Gecom lemak mengadah teng gecom le ya tia gecom agak kenang pelinti bak muyang tu muyang menan kan harga oragam god teman mati enggak tengku oragam ka jam minta rezeki oinang jaga irmo gutumurha jaga napu bampu jaga kadang-kadang diundang mutuah tengku gepegat tega Allah taala hana ge tengku uro malam muyang yu ayun nenek ba oragam tengku tiga sagi du layun kali kedua kalang luang gede roi. Tapi gayo lemak tengok mudah nekalan yang saboh tengah kli, saboh tengah kebu, saboh tengah hitoi, saboh tengah mendawa. Tapi mak tengok tunggu gejaga habis tunggu ada jaro kedua krek lagi 17 krek. Menjanjan jaro jambu, jaro langai, jaro jaro jambu. Oh tunggu cukup tadi tu yang kerja uragam yang urinang melahirkan ke hidup mau ya. Kan mangaraya mengandong tunggu tangkerakan kebutuhan oleh Allah, hang ketem le. Mata hana kedua Allah yang lagu nyo hana jang kuli ukur nama keron hanli lu melahirkan kalam ayo menang kira-kira mau tua yang kecil mau tua baik bengar mau maka talakai balah urinang cukup gak tengkong tua maka talakai balah orang malam yang kecil ketinggapan Bandung mak dengan na lam kampung na daya na pasantren na balai but lagi malanyo na dakwah cukup jurah kampung tunggu bumata mak agak lam bagi pancara tunggu Bandung tanyo tak ajak bagot karena menyoba pakat bahan agak tengku nya na tapu tapi bak pakat bak agak berat tengku duanya kerja kana meci dakwah lah kayo tengah-tengah tadu tanah sehat le tira urung tahe le tira urung mutamah le tira kaju nya melasahnya tak obah kana tayo nyo hana tak obah kana tayo tengku ana tayo hana ilmu agama akebu payah tak pasok lepa dalam mana tahu
man puata aja tau roh melasah tu urang yak but muhana roh haudep lagi tanya je ku muhana roh haudep tu matka pugak roh tah roh urang yak but maka bandum tanya mam tua keuntungan Nabi Allah Subhanahu wa taala ho yang tajak pak yang tadi uro akhirat mak mandum tarat ha baru tulah laula akartani ila ajalin qaribin fa saddaka wa aku minatalihin ya Allah tangkira hanan pugak lung du bagawai mati lung termasuk urang yang got termasuk urang saleh kuna pugak termasuk kula kuna pugak balebut kuna ya but ya Allah kuna pugak mulut ya Allah punggung ke malaikat ada bagi tahap asal lagi tahap kecil dalam tunggu dua maka tamalake ba Allah Subhanahu wa taala ba malam yang mulianya bismillah kapai yang tajam pelayaran lautan raya Islam ke laya iman ke tiang ngadaje merang nang rokal baka syahadat ke kapai sembahyang ke asau bukan komoda pelaya behtra rukun heblah ke talo sao sifat 20 ke labang ruda gecok terpong dengan ceremen ngelolo angin selatan daya kapai besarat bepenuh asau getia tawa nang rokal baka telah siton urung megawa telah si urau di pawang rusa takalan pade ase gopuau tanging bak jaro tiji si rusa bek berat gaki bek berat jaro jauh tapuau yang tantamita udip lamdonya benar dua syaw prote betro ibadah benar miona menan sagayahan rugau udip gertanyo di dalam donya menencit teman ora duda wate tawa nang rokal baka sangat detat jio melintang aroh ngan laut raya nang rokal baka sangat detat jarak melintang sawah aput panca indra nang rokal baka rakyat mekatau hana musidro yang rumah muka nang rokal baka rame mesaksa iruh rakyat bago iraya nang rokal baka nafsi hana puta uji hana sobela nyotan amal di dunia ini pasti nanti masuk neraka yang kejit mak bandum tanya tak ingat ke Nabi paling kurang mak benar tam talawat ke Nabi nyam persiapan nunggu paling kurang mak nan adalah teboh nan lagi nan Nabi lagi anak mak abu kena abu ban Aceh abu lamatu leboh na agam ban leboh Muhammad yang taboh Muhammadun lemoi dua Muhammadin lemoi leh Muhammadan Malay Muhammad mak tua yang pura na la Muhammad boh nai likut Muhammad tua mesti contoh amin Muhammad amin kanan Yusuf Muhammad Yusuf nunggu tua ibu boh nan Muhammad sehingga Nabi pernah nabagah di barang kata cinta kelun lahir anu agam ibu nan lagi nalun tabarukan fi karena icok berkat dengan Nabi nya urang yang mak tengok betul-betul karena Allah tapak tengah dengan Nabi dalam syurga nya keji orangnya tu nan Muhammad kakurung walaupun kan Muhammad betul-betul benar lain nunggu hana masalah tabuh lagi benar selambung Muhammadan tapi tabuh nan Muhammad benar Muhammad tapi orangnya tunggu kamu lagi dunia akan balik yang nan Muhammad ibalik Muhammad tuan nan tiga amron Muhammad yang nan Ahmad orangnya tunggu kan nan urung John Farijon nan urung Alexander nan urung yang kejit nan jamun kamu lagi kurung yang inang jamun Ainul Mardiyah Asia, Maryam, Masyata. Orangnya hanali nanya, thonan tanya ron dek listrik. Nyoto tengaji dekerding. Dek difa, dek aspal asli palsu dungum doa. Ya orangnya kana yang keji mak raknan mentang doa. Atatai Muhammad lagi contoh Abdul Talib mak mate gebuh nan Nabi Muhammad gemudah dua aku. Wate gua rumah ku keun bak bunda Aminah. Tu colong bahlung boh nan lelong bah baik ayah tinyak bahlung boh nan lelong baik no tinyak long kananan balon kena boh nan lelong tu colong baik ayah tinyak bahlung boh nan lelong man dua-dua mak kananan tabalah radhiya thaw boh nan Nabi waktu tu Nabi mak hai Aminah anak kata je ke tira Rasul baik ya kata Aminah atalahi anda kata tabunan dengan nan Ahmad dia Abdul Talib dengan nan Muhammad. Waktu kemudian dua bumi mana? Ikata thor nabo. Ilon kena bohnan Muhammad. Oh, ilon Ahmad. Muya menang taban dua. Yang kejit mak dalam ahli langit namanya Muhammad Ahmad. Bakdonya
Bakdonya Muhammad. Yang kejit nan mentang tunggu kamu mulia. Beta kokoh nan kau. Ada Muhammad yang dipuji-pujikan manusia. Muhammad itu apa? Muhammadun. Hamada yuhamidu tahmidan. Fahuwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Artinya banyak-banyak dipujikan manusia. Teman tahu puja Nabi. Baiklah manusia tunggu. Allah sendiri ke puja Nabi. Dukna ke puja Nabi. Titel Nabi Muhammad beda dengan titel Nabi lain. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Tapi Nabi Muhammad tidak Habibullah. Yang kecil waktu aku perhatikan Abdul Muttalib, anta samsun. Anda Muhammad bagaikan matahari, is like of the sun. Anta badron, engkau bagaikan bulan. Anta nurun fauqa nuri. Yang kecil Muhammad kita tamthilkan lagi mata urawa, kita tamthilkan lagi bulan. Yang kecil lahir Nabi Muhammad dalam dunia rahmah bagi sekalian alam. Nikmatul a'zam, nikmatul yang lebih hebat. Lahir Nabi Muhammad, lahir Nabi Muhammad. Muhammad lahir Nabi Muhammad, anak iman tanya-tanya nunggu. Yang kejit rahmat lil alamin kan tanya mentang merempuan rahmat. Mulai lat batat kaya batai lemo kameng mano athai ini itu gajah kuda rimung jaga bojo bo belangan bo jamai apalah hu apalah ma apa kan thai petang bo petang beng petang wa petang apa lala pije kutai ro malam putih hitam minang ngagam canguk pure gitu. Coba jenguk pura tunggu itimeri umat lahir Nabi Muhammad. Yang kejeng gara-gara lahir Nabi Muhammad, umat yang nak capah tu umat Muhammad. Ingat beta ingat oh kiamat nafsi nafsi. Ingat beta ingat oh kiamat nafsi nafsi. Nabi yang lain kan peleh rawa. Tapi Nabi Muhammad nahai ummati. Ubina Nabi mak hana gebi siapa ke umat. Tapi Nabi Muhammad gedang babinah ceng. Waktu kimang amalan malaikat mak ceng surga tengok ceng periksa amalan on ceng dua on sebelah belah wi sebelah belah unun yang belah unun ke pasal kebaikan belah wi ke pasal kejahatan Nabi lain hanya aku ceng tapi Nabi Muhammad bab benih ceng kedua getimang amalan malaikat anak muda kampung cet tarum baru kalian umma le yang nit kejahatan becuknya nit kejahatan le kebaikan kaje yang sira tu umma nyo nit hak kebaikan meriji bedah ceng belah wi itu tim belah unun tapi kalian Nabi anak muda cet tarum baru putih dawa ipegak mulut hanai wawo ipuduk dawa hanai wawo akhlak juga itembu item pramai melasa gecok sorban Nabi ke puduk belah un ceng belah unun megena je bedah ceng bengih malaikat Muhammad nyo kacau dah kai duk macam bengih ke Muhammad kaki abuh sorban Nabi mengadu ba Allah ya Allah apa nya Muhammad nyo kadah kacau kaya apa kacau long pakon kaya puduk sorban Muhammad sehingga anak muda kampung cet tarum baru ka payah dapat dalam surga gitu Allah orangnya Muhammad pu yang dipegat oleh Muhammad makhluk lun Muhammad kekasih lun terserah kepada Muhammad baik tham-tham yang kejit mak Nabi Muhammad gebi syafaat kepada umat yang kejit baik ya muhaimin ya salam ya muhaimin ya salam ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam bin nabi khairil anam bin nabi khairil anam wali ummil mu'minin. Maka dakwah malamnya andaikan mata umpama cahaya maka hati adalah permata, andaikan bahagia datang merona maka takwa adalah warna, andaikan senyum umpama sedekah maka cinta adalah anugerah. Cinta kepada dunia akan pergi, cinta kepada manusia akan mati, tapi cinta kepada Allah dan kepada Nabi nyokuh cinta yang hakiki tungkong dua orangnya drone mahanan kala Nabi ilun yang pidato pihanan Nabi tapi tetim je abad dakwah tetim dengan Nabi cukup trip kaji orang dia Abu Lahab tu 20 put je merempak Nabi han ke patih Nabi bahasa bahoro Nabi nekem Abu Lahab apa Muhammad nak sayang nak kelung anak kumun han sayang ke bang sayang anak kumun tu punya sayang nak kelung apa nak tamang ke dalam agama Allah nak patih ke dalam Rasul Tuhan gitu Abu Lahab nyang kaya pegah kena mama kejak budak aja leh Tuhan ke ngakah Abu Lahab mahang patih dakwah Nabi yang pegah tengok walaupun nak kumun hang dengar tapi tanya mak orangnya cukup mereka berpisah dengan Nabi tapi tetim pegah dakwah Nabi padahal tak dengar bak dakwah tagai ngepegah le gore-gore bak beut tagai tak baca lang kita sul anbiya ka tak patih nengkom tua muyamunan bahasa bahoro sahabat-sahabat katanya Rasulullah ya Rasulullah to yang paling cinta keron teman tengok nak umat lu yang paling god pegah Nabi dah umat lu yang paling god kau kata cinta terkelung karena kata duk sapak ngelung kata cinta kelung wajar kata elung tapi umat lu teman tengok hana ji ulung hana itu lun paki ciban jiji patih lun dongkong tua tak dengar mak lang berjanji sagai Nabi kala Nabi putih kulitmu merah pipimu lebat rambutmu mulia akhlakmu
tak dengar sajadah tagai putih kulit Nabi lebat akhlak Nabi God. Itayo tehinggi gamu botak ulemu capi agakimu mutungki punyongmu walaupun mutungki dungkong dua tapi cinta ke Nabi hana masalah dungkong dua walaupun kina hina di dunia tapi mulia di akhirat. Untuk apa nangis di dunia tapi tidak nangis di akhiratnya dungkong hana God yang lebih God. Biar kita nangis di dunia tapi tidak nangis di akhirat. Biar kita miskin materi asal jangan miskin hati. Walaupun dungkong dua malamnya dengar dawa hanan wawo dungkong dua nyo tam leke balah ban bandum tanyo butamang syurga drone butamang syurga lung butamang syurga tak kedih hana tamang mendum leke balah tamang ulun tuah menteng. Yang penting mak butamang drone butamang lung butamang kata mang tamandum ban bandum tam leke balah butamang syurga tam leke balah lung tamang pun drone tamang likutnya. Perjuangan dan doa, perjuangan tanpa doa sombong, doa tanpa perjuangan omong kosong, lung jarong antum malam tengah lung zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fa'fu 'anna. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al faizin. Allahumma sabbit qulubana ala dinil Islam bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ma ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sallallahu